Nirmala nasan kontin ba roshme bajeling. Roshme gore liang mugwa ke quick shalat. Kume malakume UN ke United Nation. Kenitin kontin top kalwak rewika so Sudan. Kene human right activist ken asan kontin dier ke tek nas rewika so Sudan. Ke quiring den konalat korodian rewika so Sudan. Akan kono re rojadan chikanalat ke jan gwasa mede jogno jin nyaka kanasan kokien. Jin baku subscribe ko blaren kono banunka and war online TV bukan chwamala shupku jika pet. Gorno jin bi notification bell bijitwany. Ko blare tin kono nunka and war online TV bukan chwamala jigi. Kajan gwasa me gor jen o de roj madere jelinga gwa. Ka dobdan an shalat jiwen men jikana lat so Sudan dobdan shu nas kaje ke liu nas kaje. Take a raj Michigan lat, Shikalan no take an tet, Ray Kumaka, Ray Wika so Sudan. A jella dan banaling, Canada to Chiji and Jelad no take a midi gurno balet keke, could drop down let Kitty Jackaje, Ray Wika so Sudan, Kia Dakadan Dakan so Sudan. A jella dan Bukon Kuling a gua, Bigurno Jin Bijizu, Bija Palping, Ko Bilera me Bijachuling. Kume UN, K United Nation, and Ray Wika so Sudan. Ke human right activist chikala do nene kanende ne dialen konelat ke kume kit ne dial konet ke kume tilat ke tichodin do reweka so Sudan kanende ka kapchong ko kan yerkan mal ande bere weka so Sudan en gwasmo chikala no de ne to de ka kapchong ko chikan de longot kami yerkan wich ka kanto tigre kume ka kalat didelong leran bana jilinkel gwas mi cha dola mo cha je dulten bu kon linga gwa engo ngum chikana lat ke UN ko do badanen de so Sudan der te kamal kaje gwas mi chikana lat nene kane de altin konentere which ka so Sudan ne ti dit keten shal kanu MPs ni ki honorable kene de content kam ko lisre we ka so Sudan jala do te di ente kariem ne tin kon tintere we ka so Sudan ti luni shang ko wer kan shang der chikala do na me rekel mjak so Sudan ko chebo mala ajene de kontila MP ni ki politician tin konta ko kamni re kuma ka ki tin konta lokan bor ke lo shwal ke parliament chala do kani to taken gitin midit ke kuje mo tene kuma so Sudan ko de kan ka kapchong re lendo kon let kan ka ko mu ko ngod bat kan ko kam didi kap kan re wika so Sudan chi mala mo chebe ben re wika so Sudan so Sudan bu woni jen ka mi jeka ke kuje mo ci human right activity kana no de kum so Sudan de yenyo ko murial ka jeka de ne de ala content tin tere parliament ka tin right ni chang no de so Sudan der wujje ke tin no jeno de so Sudan der wujje ka ni de to de let ken kon je let ken ke de ka kap chong ka de ka wuj de ka jaga ja nyur kan tet ken jara ma cha je tup ka kum so Sudan gwas dol ka mi cha dol kane ti kon da ji human right activist ko kan ji human right activist te kan ne ngwan long chit ke ji humanitarian kon tup ko dok na ka ne ken da domni torbele ken mi kan wajel kan na kare wi ka so Sudan anyogon kum so Sudan te ko ba ko ngene ba jelat ka pai wero ana makelew we jega long ko tala mal mitre we ka so Sudan kan ne kon yar ka je jala do kan ne kon te ka parliament kini te kon te da MPs ne kon te ka long kan ne kon ten yar ke kum so Sudan ko gor kan o be kan re kwara nikke na kon te gatin kan o bna bu dwal ka kan daga da na karana ana me ke de chago jeno e kum so Sudan deje kapchong one shirkamen tisal bakam ya dit kana doctor yung machaten durgon nedin kon tin chanka so Sudan ketedian eneme keliu chijiwan chigalan no deneti de kan human right de kan lot ke de kan nangnat de kan pal kujemo de ga yugo gwantin kon det kantin charo ma chaje kwen ji United Nation ajala dande ko ngi jen gwasme mi jiram jidit ke jen channel me de juguno jen nyak nasin ko ken ko blere kon banonka kan online TV bikan chomala chuko jika pat gwaldan pa ka larech biata kamal bye bye